umurigereria mwanjwa lera asomorobere bo boremi no bonda yaturarigereria umuremi oyo mutwatarire ime ya Itibo Bobasi sub county oyo bwate greenhouse kolende chinyanya abegeta ase greenhouse njibwato boroira bokeigo ntwatara nabo sababere abawo chikomokonye umuremi oyo unaranyara ko bagakurira chinyanya chiaye ase chikeire gose na chikonye anyorire gasaike okurworo boigo ntwa seminga ngiyakora chinyanya chibwato boroiro bo nomuchano norori asoborende bwo chinyanya chi gosa asobosimeki igikiagere chinyanya chi arwarire atareka kogesa na gosabire obe na intwe torigereri ngora torigereri chinyanya chinga kichire ilinda abo basa batebinga muchando nga yoberete ngiategera gokora kiro chi arwarire goikeraiga murigereria nonkerete ngana no tekere bwa semia omanye ngonyo gotete kubeka chinyanya ase greenhouse goseke merikende omanye buno korosirira omanye buno korisamba omanye buno go treat kerio chikobeka ase greenhouse onyene chinyanya chisidling chirio kobeka na boigo buno bonete kurende bintu biri byo nchokara na ase greenhouse yao elindete nyara ko bage goetia marweire gochi ase greenhouse inyoranga karo burwire bago so greenhouse mo murigeria nigo bokoranda bwango mono ko bwaekero chinyanya gose kemerikia okeresi ko ye greenhouse igo no takero rende greenhouse yao mono burwire bonde bwonsi bobe bwebichuni no bobonde bokoria mato osemeri na nerira bambo nyara ka babo gosorro Eli Italiana inkuru kubotere nyangeti Lucy wotere nyangeti Ncheno moremi kurusameta wote ibi abandi timaita wono natemiro gosimeka chinyanya chichiane kiritangane kara twalemete tugasimeka ntware tetamache tukarema tukareta amache arenge mororo tukamwagiria tukasimeka chinyanya lakini njichi tukora buya wono chinyakume yemo timaita na kurugabu ndio gokena ari gutumia kora na manyite lakini naga stake igo round 2 tinchi tigo sambalira ba na ronchi kole tuya mono round 3 wono chiumire mono batu tima itina ngakibono ga bunda akonyeke lakini amacharo ni mbwate ama tukari ngaji akoro so chisimeka korunji simeka remember kole 3 months au 2 months ndije jade korwara Eja jagete korwala ntebe gake mutenye yo monchete tebuye yo oyo kabere bono nali cyasori korwala kwanyara bakonyi bondo ndagate birimboro rikyo bukibwate gose onde tarante biya mo vente onara gotaro to mo bisaga te bunu bondo chisimeka kerwala gosimeka ya nche biye kali tangane nali ba tutarete ria kabere mbate tiria gatatu ninche biye chibe nana da chibe sino kwa wetu mugonda ase chinyanya nipi round tuli nili na simegete katumia 2000 chikoma wono ngali kichwa kali ngabeke cha 200 200 chiraine chiwe era sandwich ngabeka lino ongi kwale ko boli abo sabale bagire kacha bala se county government ko sande wono ntena ari ko burunya ndibagwanja batiche bankonye nerira barire libe ninje ntama itiko simeka because nintayete gosimeka chinyanya nende bantebi enyanya mbwene tego simeka neririye eyerengi yerankonye eyo simeka neririye Francisca mboge okay wono ekero kwa butuira mataya gona ndago tebanga kare chinya chire greenhouse no chire siko ekero una chinya chikuna go une kuna gutambea amatari ria akongire akurire gasi atari machani akongire igo kuja butura kurunse no bwembe buya kwa butura kwa ya bekari nse tu bubasa kutiga gundire nsa kako gundira nsa abi ama kondaria gutakuna mataya akure na bagutakuna enyanya yakure igo borwire buri obonyega kugundia oborwire bware nkai gane bware ngo obokwire na semeri bwangusu bwagenda bwasali enyanya yetegera kali kwa rusiri pi wasangiriria matari onspi kwa ya irasiko kwa ya samba kusiko ya irasiko kwa ya bikase asokorosia kwende deep compost yogo kutumia sebe mali binde lakini bwana mageme tuliko tika mata ya sai ne repesi ya moya aiga tu achira somoremi oyomo osimegete chinyanya
imeje tunnel iko to te banga ne greenhouse lakini yebo ne kuru tunnel kogera chinya jiko simekwa under greenhouse conditions usijiko simekwa se liverera lile controlled amajari controlled yo kora irrigation but echikero tu achirigeri tu aranga chinya chinchibwato muchando monene kogera uchakira ogusimeka na bunda arigereringa aso gusimeka buna ekusiberwa buna chisibeire pruning etubune so kora pruning yaye nabo tekoreri buya esengencho rende kanga pruning yare gokorera buya kurunse gutira na mataya igaturucha ya ruare taya akongete aya kangani gabuto irospi no buembe akobuto buya iga abutorwa asoke gusiko kanga bone mbiongo tariri maiga imasnyanye chiga bone chinka buna nege tutu kurende ngageto murimi oyo muchando abwate nuringa kiranyore chajere kurwara na ende buna chikurwara bururi bokomyoka buangulimo usikorire maruye nabara iga abirata to usane iga abwendrete toteme gusina we controlled chinya chichi kwa muchigoro nari kirageswe usikorire bune nyanye iga gemu amete igora emu amete bono kutokotonyere echinji kwenda chiame ebirire nege chuni ibone ibichuni mbire maigame bibochora chinyanye chiga lakini usikorire njira chibege tine chinyinge sana insaige chine chinyanya echine chinde kabere gatatu kane gatano sita saba nane tisa kumi chinyanya chikomi times 1 2 3 4 5 iko chinyanya 50 mutoyo mungu tu adigiri yoyo ika iko kwa chinyanya 50 nenyanya yamo ekale kono chisiringi sana we siringi 10 iko asichika so kwama nabujaja kwama buja mono chiri ni chitoro chega na mulimi acha kurusi none 100,000 shillings pati muchana no linga challenges inchiro chibwendrete nga to bawo semia balia to tumanyetigo yo bulimi oboiga agricultural officers horticultural officers koru HCDA buna bali balega iga bosongo horticultural officers be county I think nita kirenga tuwa tarira balimi aba asobugango mono tuwa bakonya because ye kale to gote tu adopt this technology ni bwa the challenges chiaye na swing enjo yo gotamanya na biko nyareka na ngomuremia chake buya ama ko nyara these challenges usikorige liro bainse asinyanya chisimekire na boro chenga kwerende ama bintu mbiri bya komeroro bire machani in case binge sosera ini dalili ya mo koroknga either there is dampness kusa macha mange ndira bige tu mange mono ikabo nyubo kabo bonge gose oburwere bukaboro bono esosera ya jare komera kare komera igeko genda yare taniro burwere ase kemeri bono nakina bona wini kare jumuri miyo ngana bakandra tabasa kuluse hope but then we need to do a better job to cheturusia mataya igato yes to rusi kabisa to kare pruning neta kire to siara mariogo then tumago cha kuligira yanki kemeri ko improve esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti mbemono mwanju muri ya sokondra ko me amanya gitinga TV onyore ndi assembly nateba ere borungiga anye chibesa chi financial yenge machiko genda ondeta yokobori assembly nero egerto te bya bana inchi baita se chimbara sanga kuruga kurumwanya boke paka mwake muntu mwino mo basa usimeke bituma kati alira birine ndiye ndi amaemba simeka maemba oyo oseno mumobea tumutagetiga seito oyo oseno monyare bari tumutagetseita no mugirango muchando yongonjoro sali chikuru cheito oromo ayire na bege no muntu engoko kubura chingoko mambye cyagenda cyatocha mwamura lakini magoro bachabeka amagenase mwabonya boke nabo murobiri to kwanda igo ase muraina barai ekero mu chisimi cheino chingotu tiredi cheino chingotu gese chiagachete ndeta yo maite kero chiagotirenga ichigo che ne chisimi chichingotu nchibwate chi heavy metals chikuru kubuna mercury red chimbe ekero ya chira so mubiro ego kwa cancer wako adi mani remove of that officer umwabe wo ekero wote na chikure chimu uju waka kanya uri kero muntu nguri yare ga ya maso in terms of political party ya onererie Naona kwa hii shamba mkulima amepata madhara mengi sana. Anatumia pesa
kupanda, na tukiangalia vizuri ni kama atapata loss. Juu kuna vitu zimeingia greenhouse, ametumia pesa mingi kuweka, nyanya ameweka na pesa, na sasa ni kama magonjwa yameingia. Kuna hii tunaita the white mold. White mold iko hapa. Nimeona vijidudu venye vinakula hizi. Hapa chini nikiangalia haifai kuwa green, ni kama kuna some molds hapo. Meaning maji ni kama inawekwa mingi kupita kiasi. And then drainage si mzuri. Inawekwa ni kama iko tu hapo. Inafaa iwekwe na isip kwa udongo. Isip ndani ili kuprevent that dampness. So utapata ya kuwa nyanya iko na maji ya kupita kiasi. Inafaa ikuwe na maji ndio, lakini haifai kupita kiasi. So hii ya kwanza unaweza anza kutumia dawa, niseme fungicide for this one. Kwa hii fungicide unaweza tumia Ridomil, include na pesticide ingine, so that uanze kufukuza au wadudu. Na pia pruning venye mwenzangu amesema, najua zimelaliana sana na dampness iko. Sasa hata hiyo upepo haiwezi ingia ndani vizuri. So ziko hapo, zinazidi kuziweka na zitaendelea hivyo. Na ikiendelea hivi hata hizi matunda zitaanza kurot sasa kutoka chini. Sasa kabla tuende mbali, kwanza pruning. Kuna zingine hazihitajiki. Kuna zingine tu nafaa utoe kama mkulima. Na kuna madawa pia unafaa utumie. Kwa sasa naweza kuambia hizo mbili. Maybe a pesticide, can go for Dudutrin, uende maybe Karate for the pests. Alafu uangalie the fungicide. Najua hii sasa ni dampness. Ridomil ama mnaita Dithen. Dithen ngapi? Kwa hiyo inaweza Ridomil kwa sababu Ridomil ni curative na preventive. Sasa hii kwa vile inataka curative, ile ya kuponya. Yeah. Ile ya kuponya sana ni Ridomil. Hata kama iko na bei ghali kidogo, unaenda kwa hiyo unapiga kabisa. Na naamini ya kwamba hapa matunda bado yako sawa, utavuna. Lakini lazima kwanza haya matawi yote yamegonjeka yakatwe, yatolewe nje, yachomwe, yasikue hapa kabisa, ama yachimbiwe shimo yawekwe chini. Ndipo sasa ikue na upepo, alafu upige hiyo dawa. Pata kuna vitu green. Unajua saa zingine kuna kuwa na hiyo baridi sana. Ndio inafanyika hapa chini. Hiyo sasa udongo. Na hizi hazitakuwa safe. So amepoteza matumaini ama bado anaweza vuna? Bado kuna matumaini. Ako na matumaini, anaweza vuna akitunza vizuri. Sasa it's management. Na shida nyingine inaweza kuwa ni ile mbegu alipanda, kwa sababu alituambia alibadilisha. Ulipanda mbegu gani? Ni local. Ni local. Local made. Local, and then it's also hiyo local mbegu pia is susceptible to magonjwa. Hapa Sameta ni kama nyanya ni kama inapotea. Unless sasa upande zile varieties resistance kama yeah. Hizo magonjwa resistance, the F1 series. F1 series. The F1 series. They are resistant. Unajua hii hata hizo F1 series ukitaka greenhouse yako ikuwe mzuri, kama zile polybags zenye zimewekwa pale, lazima utreat udongo kwanza. Kuna jinsi ya kuchoma hiyo udongo ili to prevent the soil borne diseases zenye zinaweza ingia. Kuna jinsi ya kuchemsha maji itogotee vizuri, alafu ndio uweke kwa hizo polybags. Lakini ukitumia hii aziko resistance kwa hizo magonjwa, environment imezishinda, and then pia ujakiwa udongo, ni rahisi sana kwa ugonjwa kuingia. Na notaweka lise kwende hiyo. Sawa, nikilima tu nichomelee hiyo maji tu. Kuna ubaya gani? Unajua ukilima uchomelee tu hiyo maji, venye utakuwa unamwaga hiyo maji, unajua hiyo strength yake inaisha. Unakumbuka ukimwaga hiyo maji hivi, ni rahisi sana ipoteze niseme aje strength yake haraka kuliko ukiweka kwa hizo polybags zenye ziko black. Then ku retain hiyo ya kuchoma. Labda ningeongezea kwamba kidogo ni kwamba kama hii greenhouse ya mama naona ameweka kama demonstration ya bed mbili, aone vile inafanya.
hiyo kuchoma vile mwenzangu Mori na amesema, ofisa mwenzangu, ni kwamba unaweza tafuta karatasi kama hii polythene. Wakati hakuna mumea hapa, uweke polythene chini kutoka hapa mpaka pale, ichomeke hata kama ni miezi 3. Wakati umetoa hii nyanya, unaweka sasa hiyo karatasi chini. Ile joto na unafunika vizuri pande hiyo. Ile joto inatoka juu, temperature itaenda hapo chini ya hiyo, itachoma hiyo mchanga hata itaenda zaidi ya 50 degrees Celsius. Hiyo itachoma hiyo mchanga, kwa hiyo muda itakuwa unachimba vizuri, alafu unafunika na hiyo karatasi. Unafunika kabisa, hakuna shimo itakuwa. Basi hiyo ni njia moja ya kutreat mchanga wa greenhouse. Kama unataka kutibu, hiyo ni njia moja ya kutibu. Ina tebanga ekero komenta buno yo minto Mori na kwana igoro yoko okorendo mo lirabeli na boko tumia macha amuriro usia umure asichi masakara ime metura ime, lakini nabo goika oligirisa kale polythene bune rio begete igora urambure nsali karinya chitaiyo ulimerira baliria umakora mbalisa karariri igoro ukune kebuya lira baliri nsali ukune kaso osogoteri sakarariria bono marime kento mbeote yegosoime otige gomutie nyebere 3 ibirira mo gasori kiangasi kirose igari kene ngio kera bere nsali marime nirira bali gochora kwariro siria beire buno ori ondoro gochikutumia macha moto gosori gochikutumia metura asoko simeka, lakini aso bwenge chinyanye chine chinyinge kwarenge nyanya ye amana bera ko eno 100 shillings chinyanye buna chire gosi kuchirosia chinyanye chindo cha kare chire iga gochire almost karendi geretie ugotambe obole 15 meters ne chire ni chire 1 2 3 4 ye korokinga na bera nyale kan chinyanye chire ange chimia inye gose chimia 3 oyo chire chimia 3 kire yeme ko shilingi 100 na boko nyora shilingi 30 kurunyanye chire ni choka inye igobona bere buya to kwa moyo utumie chibesa ngori kino shilingi chiri busatu inye sano usiara mario kabisa ogesinyanye chikwarire gukwarire itunda ikine chibesa uligireti ngina ara ko boli mugondo kwa rusiti nyanya ndo ko ni chinyanya osengwa tigeze basumene ndagenda kiao ekirogo chako buri bwe bitulugo igente getangani obwenete gokora igo kwenda orosie nasari okorosie kero kwa rosie nasari raised, call them raised beds. Ekiangeto mondo konga yinsime kegento kuruga seito gike ngumbu lakini enyorire nga kere gento na oge kunyarekana kweto mondo mtu una individuals mtu kuate responsibility. Mbiya muno omurigereria asoko gendera ko bimya mwanya getinge TV asa marieta nkoro bwanya tichimogire asitogo chikomorekera amangana ali aitana ino musai agekogera ntumanyetinga omusai nero rwiboro rwa mambia odo morobejo gogo igate ko kimusai asa turaligereri ande kabira amangana ali onchukana ino musai abandi bache tawo no tumubune gazi bitukuriye tawo ko wike tawo twamana kwibekera andi birasi bingago twate basturute chifamili uchire chitajiri nini twangainire twamenye uburimo ya serieta no sarigo Stephen eritariane Felista Kerugo mambo ya crop rotation alitoa akarudisha. Hiyo pia ni shida. Nilikuwa nataka kusema sasa ukitoa nyanya hapo siweke nyanya tena. Itakuwa ni nyanya sasa utapata kwa ugonjwa yenye ilishika ile ingine ama wadudu. Labda umepanda kama life cycle yao ijaisha bado wanazaana tu hapo. Sasa unafaa uzingatie ukipanda nyanya kama niseme ni msimu huu. Next time venye sasa iko na ugonjwa unaweza panda a different crop yenye iko kwa hii familia. Niseme unaweza panda capsicum. Inaitwa aje kwa nini? Pilipili hoho. Unaweza fanya hivyo. Hata hii mboga kuna mahali nimeona hizi mboga za kienyeji, especially the spider plant, ile saga. Kwa greenhouse hapa tu Kenya si mbali. So ili upate faida, juu kitu ni ya bei. Na tunataka irudishe hiyo pesa na wewe pia upate
upate kitu ingine tena juu. Sasa unaweza time, unaweza panda hata hiyo nini saga. Siri ni kutime. Ndio maana tu unaweka greenhouse. Unaweza kuwa na greenhouse umeweka nyanya na wengine pia wameweka nyanya nje venye umeweka kwa greenhouse. Sasa zikienda kwa soko ziko flooded au na faida. Sasa siri ni kuangalia ni gani unapanda. Lakini ukitoa hii usirudie tena hii. Umurigeli mwanchua magayo konyora obosemio bukuru asaba obsa au tigango mo obsa morin aratebi abera to igoro yokorosie greenhouse uno gochaka na kilio bwanate kubwatia elinde cyanchi au gosekende gero rabeka se greenhouse ngego sarekera. Basically kitu ya kuzingatia ukiweka greenhouse. Si eti kuweka tu. Si eti kuweka tu juu watu wanaweka greenhouse. Unafaa uweke kitu yenye inakusaidia. Na pia ukiweka tafadhali kabla uweke tafuta mawaidha kwa wataalamu. Ni nini unafaa ufanye kabla uweke greenhouse? Unafaa uweke kiwango gani? Na ni nini unafaa upande kwa wakati gani? Sasa hiyo ndio naweza kufuata nayo. Ushaweka tayari sasa. Sasa ni kutusumbua. Nifanye namna gani venye leo sasa nimekuja hapa. Huwa nakuja hapa lakini hujaniambia kuna hiyo shida. Wono kuruga una na bikiri no wiriga. Ndataka kubeka tinyanya. Wono kuruga mu konye, na nkurusie tinde kitinyanya. Banking. So akana start. Ndalea. Lingana lyo mwali ndatebe iguru yechinyanya chi greenhouse gusika melikende uno yo minto morin ateba egente ketanga no chenu usafi chenu ase greenhouse hygiene yani inga kurwali gesieli kwara kale nale gote nate ko soime eko gara nimanye tenga uiso ko soime nyana atachire oburuire kurwali mugondo mate ngo soana bume bwo soma gaime oburuire buri bwamanya gutara bwangu kigima bwasalia endagira yao bono guchakira ali gesieli amacha toko abwate disinfectant amacha toko ubegete jik tuguta chaime tuamanya go soime twa disinfect ya maboko twa disinfect naki na maguru toko soma gaime omuyori ogotumia buna bono nyanya chirwarete chiamu inondo chinjira arwara mono omuyori obwembe buri ogotumia konacha amataya gogokora kwanyaruta amacha ali abwegire jikime disinfectant nandi kwamenya kugendera kubutura to rusio buruira so moto yo mubwenyanya ujya so moto kabire bwenyanya kire gito kire kwanta kire mono kan ko komenta bono obo semia enyanya ni ali kunetense enyanya ili kunetense tebwendi ko kunansi ya mira kini kunetense ebwente imoke iguru because yo amaraba nabwa to buruire kuna twarorire bono yali ko kunansi ge kwendera kubunda asoko korera igaiga no simeke tinyanya yo minto miri nate abanga nabo gukora crop rotation kore kore sinyanya kwa simeke marikende usubuna ya kwa beke marike ngao bono chinyanya linagu nebi maribinde mbiro kuna bono beke linaguma ekine chinyanya kendo begeta oburwere bwe linagu no burwere bwe chinyanya yes oburwere bwe linagu na oburwere bwe chinyanya obuja bwe linagu no obuja bwe chinyanya bono ekora ngato ko rusi ekibone ngani chinyanya begeta onsi wana karuja okora crop rotation igogo chenji ubeke kemelike ngao ekemeli morini kila ambacho ni rahisi sana kuweka ekemeli urabeke kija esukuma bunelia esukuma elio kwenye beka ogusimeke esukuma yonsi then eike liyo chikorwororo oriere mereinse ama tariri yasogire buya kabisa uto usimeka chinyanya bono onyere mereinse onye kuneke inse ngochiere yasokia obo kwende liberera gete liaite binyinyi biko bera sirira baime. It's a very good crop for rotation. Yo chiko gaso chiko korera matali cholinse uyali mereinse egento nande kia sana stickiri na usyo chiko tumia bali mebechi ngoko obuoyo bwechi ngoko liyo ko bareta maige meko na kubeka kwa buburukani niliraba ondi yakaro crop kaliyo ko chiko chenjia ni obuya kole sana so chiko ikoita ebinyinyi birense no boko bana no buoyo kagete kina kinda korere aso bwenge na ndeto chitwira na gocha tuchikoranga kike melike kia beire ntose meretinga tujo ko bo semio mono na boko nyareka melike nandi kwa rusire besanke na ando abande bache bararero ikiagero bolimi no bonda bia mono
basically ni management. Ni management. Yo hata nikiangalia utaona vijidudu hapa tudako zimite. Hizo. Unaziona? Na hii dawa inamaliza. Tuarasire. Hii mambo na akira. Mwanjo murigereria iyo Mwanyagitinga TV na twarorire mechando bali mebagwetera ase oborimi ao na twaroro mechando cia chibwate neke marikende usebuna matoka ra rware ndanda kurigereria ne yekeranga kerane kyo oborimi no bonda kurigereria mechando ri murimi agwetera linde tunyara komokonya na tokokonye ukimi ibitogi kurwa so oborimi una twanyorere no takirore ende greenhouse ya uya nichibe ase mogondo chire kurwa seliraba njenya swab obed ngorandero moroberio yase bali bonse bitwanya ko batuko bwaterana rigo ikirani moroberio yo wiki ende kanya kuri Mwanyagitinga TV. Mea mana.